حقیقت داشتی اگه میتونی بیا اگه تو مثل ما باشی به قرآن که نمیتونی شما مثل ما باشی وقتی ما قابلیت بایدم توی تاریخ داشتی رپو دارم آجی مینویسم توی دهنم فکر نکن داشتی همه اینو رو کفتم الینا کاشتن ایرا رو توی مخم کم مونده که منو بیام با یه سفینه ببرم زده به سرم که حقیقت رو بگم زندگی خوب پیشه حاجی اینو بفهم اگه دوست داری لبخند کن بزن تو بزنم سر تو پسر Ülkede sakat verir kolları kanat ellerden açak doğru çamaşır olmaz rahat toplumda olur sakat yeah yo işte مخ جفته با ای آی داشتی اگه پست خول نشی با ما کل بندازی ببین اینجا شدم ستون مجازی ببین اگه جورت داریم کلو bendazی Gerçek rap bizim için tüm insan ve hayvan için Galaksi için güneş için yerimiz için nefes için Bu dünyanın dört elli tutmana gereki yok bence Esarette yıkılmışız haykırışlar boş bence Kabir fakire zengini var yönetmeni ve işçiye var Güzelleri ve çirkini var ölüye şimdi diriye var Kabir direğe yasak yeri soktan kaçmaya sıcak yeri Halkımız için bomba haber sorumluların olmak yeri Büyük tanrım insan yerine biraz burada vefa yarar Biraz rahme yürek yatar cefa getir sefa yarar Faci oldu o zamanki fahişi parayla bakir oldu Ve bakire parasızlıktan canını sattı fahişi oldu دهمه نیسته ویدیویی که بابک مقابلی برای حمایت از امیر اومده شاکرم من مخلص امیر پراش ریخت امیر بی پر ریخته پرام آجی ریخته پرام اب نداره پر در بیار برو بالا